Ya. Kita lihat sebat saja, jangkak sentuhan. Oh iya iya memang karek. Sistem kita tuh menanam seperti sebat. Ada pemian, ya kia kutuan di pemian.
Aku kakaman na na. Tapos kilala ko kapag kay Lola, tuwin na. Kumba Lola. Ano yun, yung mataisip ko dia, kaya sinagsin dia. Mag-asa na kita lumangkan dia. Sama malam. Iya, sama. Oke. Oke, baik. Lama ya. Kalau kami, jalan paling kita. Eh, Ya, Morena, sekarang. kalau dia mangkali, tak mana nak pariu. Oh, Kali kami. Ya pasti ya tu kapuan ni tu malam belang dalam. iya gitu boleh tidak kita bisa dulu. Tak bisa di dalam ni nanti pakai je.
Satu rumah mereka kue. Yo, mari nanti. Anak kok kue di sini aku minta tarik. Ya, Bang, jalan ke Mio. Siap. 1, 2, 3. Boleh bisa, Pak. Dapat tamat nih. Jangan salah. 1, 2, 3. Bisa, Pak. Pasyalan, lihat pasyalan. 1, 2, 3. Apa sih Pak? Lari kita pikir ke Satu, siap. 2, 3. 1, 2, 3. Ya, gimana? Belum. Jangan lagi. Sudah letak dulu ke tempat ini. Bukan lupa mikir nama mereka menangkan ada sesuatu. Bisa tarik dalam mo. 1 meter lagi.
Bisa berkere nih.
tiro di anu jo lawan to. Gambar kalalangan Gawasik. Tako panimin tamu bagi, tako panimin tamu. Apa itu apa? Sana. Tadelo kita solanasang ta kaniti sangat tu la untanda kasih kita may masena puang untuk di Malaysia tene pak kaboro na to tumampal ko kita masolanasang tamadin rampolan tama te tondok tu tama te pang leon untang karang demi sara bengkarangan si tete na te may nale de Batu Simbuang, lata po tanda kasikina, lata po madit, lako te may tongang kami kamasay, kunolay te may ada ala lepongan tondok. Kumua la malaki unang karang ite tengkarangan iya te, lanando kita mamasyalang ang puang, apadolo jomay laung pamuntuki batang kaleta na pumasak kita ng batang kaleta solanasang ang tatontong masak mairik marudindin solanasang may komita siyumpulang kapasambayangan ta masambayang lante atu totemo puang lante inan iya te kinirampo si pulung Hirampo aku semangat semak boleh paraya untan tasik kita memang semi siapa kaboro mimi papayan lako kami ungkarang ijo nate batu laki pake mendadi tanda batu simbuang umpasiolan ijo nate ada palumpunan batang rabuk na tomatuang ya sulu dalam nang kami pake teme taun ni ungkarang tujuan batu iya te nama adin laki angkara lante atu totemo langkan ikan te muakam opuang sudah sesolangkan la umpatu dilako temi sapiri kami solanasan nama adi malin kamelo angkiran posituang kaparanuan kasamaran kalau yang puang lek kasangkama otang kale kipasak ikan opuang tari pasak ketenikan dia opuang na pumatote tenang tibatang kaleki laung pataru di esara pengkarangan serung pataru temi katuan kuton pengikamasyangkan lakukan kitingai temikan de sila sa puang tontong ingaran tu tahu nila na lukapuduran kande umopake tekentang mendadu saruran pakamase lakukan titolino at andai nisan kumamintu na temi katuan lujoman na ni kami kampain kan opuang setari mamite pangandoki lansana na pong Yesus kini masambayang siya makurus mga amin.
Teman sana turun dulu, parade.
pitutin dia, pitutin dia. Mana ada dibantu, ada nanti katul. Tokai itu apa? Rendah tuh orang apa?